Njemwe kuma ntere chia Karamani baguchwana na mwana wao wa miaka 27 uria bakuga aurire mieri 3 mithiru. Mwana uju uria waandiki Nairobi kirinduka ya kwendia nchobi na waandiki ni mumeru unge wa kuma ntere oyu chia Karama ati kumenyekana na aria ombikia kwithirwa ari njaizi kioneka kuorota. Muandiki wa mwana uju bakiuga ni abatezaniritie indi nkurukini bakuria ndwangicha ukaria kutonyerera untu bubu na mpwe ni kenda guchokeria njaeje biuria biria biethiritwe bikibata thiri nkorone chiao. Boniface Mongera ena rugono ruru. Kwentu kwe kiumia ya tariki 10 mweri jwa kenda mwaka jotore ithatu cio tukuna ndeka 28 sigino cha thimwe itukazi motuma kulingana na mabitha bokare bara baithire tracking bariuga shorera ndaboti ne koja ira ni mitigana le mwaki kumara itara ngoge dukene wine spirit aja Nairobi. Mamiowe Doris Kajuju na Mwarongi no motuma na Belmodhoni kwa kagita kaka meri thatu ibethire tubathigulitie barabara bakiuma Meru bakija Nairobi kurithire riki cha mwana wao ende warabaretera kumurithiria bakerote mtojo uronekana ne onto borana ndipo tumite nyothikira rwaria rwao ninyo batega mothio jao ibethire tubojuri methori ni nyankoroki kithikiro gikinene muno kwa Nairobi gombe tantuko nyinge inyamba ya changarama chiongo kandromba na nikoromba buruthirigare ntathie nonto ginya inya kwa mwero diendenio ndare mto munene munatha gini thai ndatho fikira ginya bogona nguo kangoeta mawata githomba na lingu ijamba na kwija kona kuntu kona rito ne bine bia disi erotero Kiamburu kuraba kureti motetero kyoto kya mwinge bana Mike Makarina ugo kari gokire kajoka one goro nontu bonto bore bakubete to balingalingete hondi murango ja disi Central Police ene mwankira nande meri thato ethiri notuberwa onte na kinyama inya yaego nonto mwana una aretengemea kwa mbatho matheti na thina ngetu ya area kiuna iranto nko oni otika inyandre na kwa ngua baba Makarina antethie aetani na manto ya mwana uo konake ndene meru ana baraba kuete ne ana mengiri na mangiri note ovia tairana ana bare kwa bakaura bakario yakana kaika Karama katomete inate mbakura kana anywa oni kiranda era ndisi yai na kiranda bera mwana ona choe nonekane mwandiki kana bosi omotuma na rito kaberia mwarimu orinyankoroge okurikane motori orotero Karama na kwithirwa akirotero beri family nontu bakura kwa mwana wao na kenda kungana ni rugono rwetu ninya kuwa nteresho ijiri tukushona na mwandiki omotuma bona kaberia oroto karindukene kagitene kautukinyire tukwaranira na njire thimu na turi titonera kanya gutushokeria nteto iyo nontu kuna nteto cimugwete indi cia murekia atushwana atwira andiki konja sevu kaberia mwana warutango tuko na muthanya bakiamburana nkauri atere ara mwana warere kuya ngwena beno augumira ganye na karakare gawe ndemo jari nkauri atere muntu arethete ng'ombe muntu gaurare tegari ngara muntu thimo kana mwera ng'ombe ra gunda arethete ntomiona ikyo gyore nkore ndemo jari nkauri muntu ore atekomena atagu atekomena na mwana are na thiri ntuko inya atagu ntuko ithana atagu mwana na urete kiuri kietu tukauri atiri ni atomenye kwandika muntu koku na karako yanguena ntukwembera na ntukuyile no tenda kumenya na arareina nataka kwira tukumenya ntubo no kumenya ro ina wena namba chio no kumenya ina wena namba chiawe na kinyanto no kugongwa wewe neiba no kumenya na umo chio tekiringanya thimo ke neiba kana ke motori ndai ko benandi are ari akiwa we nambia kankwira to ona mbeza nendo eta ko nambia to apeleka na ore ka koneka arethira iko kuare arethira iko nyakwe ote watokera ote muntu akwarenge na inimbaua na ote kura kwanda bomba lakini haki itafanyika mwaka jotore iro mutumarare yako thiri university nije ni rari ngogewe ya mbere kura kwawe ikongerekete makarika janto kura batimenyekani na bari endo baona bo batigoberera Murungu nenya ndwangishokaria kende kitafadhali tusaidike najua ukiamua tutasaidika ote wetu akira na kithe ko yo karu thirikari duare thirikari ku ote we akaria wethira muramete uende ndani kasniper kambo ikara karora irwe ora akora ire na kumenyeka imutsio yo munene na ngavana ndo bati kwaria wete ko Murungu kawira we si Mungu kawira iwe nkwira to ko Murungu kinya wo karingorizazi kiuku mamwere okwa warie no ntore etwa
kibara betanire ana bareto kwa kawira mwana akwoneka orai wewe ngavana kinya kibetewe no abati kumero karia we ngavana lakini no nto wote aria na ote wa ukira inya koti kinya na toetania wowe ote wa ukira nyume baruge jana ndikwethiro ikiandikirwa dise munene Amin metho John Nandi ni Nyamato cerekirete ikarone bibi na nyume kwethiro besho na mwana wao kagita nkurukie mieri 3 na ndiurigiro ba family nete akethiro akionekana nyume kuringa report ya kwa DCI na Nandi iromba riri ne kiri mwathani nethiro akionekana moyo nke report na Ntoshero TV kumaja kwa DCI headquarters Kiamburu mbita Boniface Mungera.